Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar eh, di Qur'an 6 ya, halaman ke-15. 15 ya? Silakan dimulai. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahu min panjang apa pendek, Pak? Bismillah. Indahu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Min ni'matin tujza, ya. Kemudian Min zurriyah. min dzurriyyah, min dzurriyyah. Kemudian Anzil qarnain. anzil qarnain. Kemudian Yatiman za maqrabah. yatiman dza maqrabah. Kemudian Au miskinan za matrabah. au miskinan dza matrabah. Kemudian Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Kemudian Wala taqulanna li syai'in. pendek. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ذلك غدا. Lagi. Wala taqulanna li syai'in Pendek. Wala taqulanna li syai'. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Iya. Kemudian Unzil unzil in zalaltum in zalaltum lananzi'an lanazi'an. Kemudian au yulqa ilai. iya. Au yulqa ilaihi au takunu lahu jannatu ya'kulha. Internetnya hilang ya. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Kemudian Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim.
Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kemudian yang ini. Yuk. Wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum Bayinatim, bukan bayinina. bayyina Hmm. wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tazakkarun. Wa anzalna fiha ayatim bayinat. Ayatim bayinatin la'allakum tadhakkarun. Kemudian Min ayatin aw nunsiha min ayatin au nusiha. Kemudian qawlan sadida qawlan syadida. Kemudian khamsatun sadisuhum khamsatun sadisuhum. Kemudian Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian Illa man atallaha biqalbin salim. illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian La yai'asu mir rauhillahi illal qawmul kafirun. la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kemudian Min hmm? sya'air min sya'air min sya'air. Kemudian qulna idzan syatata qulna idan syatata. Kemudian wa yunshi'us sahabas siqal wa yunshi'us sahaba thiqal. Kemudian summa idza sya'a ansyarah summa idza sya'a ansyarah. Kemudian min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bagus, banyak kemajuan nih ya. Kamu udah pinter sekarang. Alhamdulillah ya. Perjuanganmu nggak sia-sia. Terus wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. kalau nggak kuat bagi dua ya.
Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba. Yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ulang. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba. Ini panjang ya? Ya. Yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Mansyura, ya. Kemudian Mimma ing sadid. mimma sadid. Kemudian Man salaha min abaihim. man salaha min abaihim. Kemudian Yauma la yughni lahnya anhum. panjang. Yaumala. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Yauma la yuni anhum kaiduhum syai'a. Kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Kemudian فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kemudian ya, qaulun ma'ruf. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha. Iya, nggak apa-apa. Bagi dua. Yatba'uha. Harusnya khairum min sadaqah. Itu ya. Iya, saya coba ya, Pak. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqah. Iya. Terus dari mana ya? Min sadaqati. Min sadaqati yatba'uha azab. Iya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair. Wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Kemudian Wa talhim mangdud. wa talhim mamdud. Kemudian Lahu dzurriyyatun du'afa. lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian Wa kullang darabna. Wa kullang iya, wa kullang wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tabbarna tatbira.
Karena terlalu dipaksakan lagunya jadi nggak ketemu ya. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Ulang. Wa kullam darabna lahul amsa. Dari sana nggak, Pak? Lahul amsal. Lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Iya. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Kemudian yang bawah. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulam Pendek. Illa rajulam. Oh. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulam Rajulan. Dibagi dua rajulan. aja. Dibagi dua. Ya, Pak, saya Wa nggak bisa. qala az-zalimuna in tattabi'un. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Gitu. Yap. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illam raju. Oh. Salah. Ulang. In tattabi'una illam rajul. Illa dulu. Illa rajulang baru. Iya, Pak. In tattabi'una illa rajulam mashhura. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Indah bagus sekarang ya, ada Indah suaranya. Ini ngaji masih di gudang lah. Di gudang, Pak, tapi bos saya nggak ada, jadi saya bisa suara keras sedikit. Oh iya. Ya terus ya. Nanti sebentar lagi dia Wa man dolla faqul innama ana minal munzirin. Mana? Lagi. Diulang, Wamang. Wa man dolla faqul innama ana minal munzirin. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Kemudian Fidyatun ta'am. Fidyatun ta'am. Kemudian Halalang toiba. halalan thayyiba. Wa ma yang tiku anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kemudian In huwa illa wahyu yuha.
In huwa illa wahyun yuha. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kuat. Enggak kuat Pak, tapi tadi naik turun ketinggalan. Oh, naik turun ya. Ya, sekarang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Kemudian Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu. Sampai mana ya Pak? wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Gitu bisa. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu. Iya. Bima zalamu fahum la yantiqun. Iya, bagus. Terus hum Yanzurun. hum yanzurun. Kemudian Alal araiki yanzurun. alal ara alal ain alal araiki yanzurun. Kemudian Illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum pendek. ahada. Fala tastifihim. Ayo, bagi dua aja. Illa mira'an zahiran wala tastafti fihim wala tastafti fihim minhum ahada. Gitu ya, coba bagi dua. Illa mira'an zahiran wala tastafti fihim Jangan buru-buru. Wala tastafti fihim minhum ahada. Ayo, jangan buru-buru. wala tastafti fihim minhum ahada. Iya. Kemudian Qala sananzuru as-sadak. bukan as-sodak tak, nggak ada slasin. As-sodak. As-sadak. Qala sananzuru. Internetnya kenapa? Macet ya Pak? Enggak. Iya, Itu lagi. sinyalnya hilang. Qala sananzuru as-sadak. Itu kolkolah ya Pak? Qala sanazuru as-sadaq. Ya, as-sadaqata am kunta minal kadzibin. Ini lagi online sama orang Lombok. Ya, Endah Lombok di Malaysia. Pakai komputer bisa, pakai handphone bisa. Yuk. Qala sananzuru as-sadak am kunta minal kadzibin. Iya.
Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Kemudian yang ini ya, ini halaman 19. Nun mati atau tanwin ketemu fa ikhfanya. Bunyi ember ya, ember tapi bindeng ember. Ember ya. Waang kayak gimana ya Pak? Waang fiku khairan li anfusikum. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Kemudian ini fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Ada yang silakan. Yufuna bi ahdillah ya. Yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Kayak gimana ya? Yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Kemudian Wal janna khalaqnahu min qablu minan salah. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Coba lagi. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Iya. Kemudian Bal kazzabu bil haqq. Bal kazzabu bil haqq. Kemudian Ini kan panjang, Pak. mana? Iya. Bal Apa? Bal Bal kazzabu bil kazzabu haqqi bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marid. Amnya idhar. Oh, Mm-mm. gitu ya, Pak. Rim marij. Rim kedua idgham ditahan, idgham biguna ya. Yang Oh, pertama hukum rim, ya, ya lagi. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marid. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Coba gitu. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marid. Pandai ya, ini anak buahnya Bu Wanti nih pandai, udah pandai. Pandai macam manusia aja baca kepan. Ini kalau ketemu kap dan kop angnya banget ya ikhwanya. Silakan. Ya, Pak. Faman kana. Iya.
khairan katsira. Faman kana khairan katsira. Kemudian Wa fakihatin katsirah. wa fakihatin katsirah. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Kemudian ya. Saya nggak tahu tempat berhenti Pak kalau yang Yang mana? Bapak dulu. Berhenti bila bisa berhenti di sini aja bisa. Wa ataina. Di sini bisa. Ya. Fil ardi juga bisa, cuman fil ard berhentinya. Di sini aja nih. Fil ardi wa ataina. Ayo. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Iya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian yang ini ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Bisa berhenti di ini ulqi bisa di mana aja ya. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Iya. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Iza langsung ke Kemudian Iza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi kittara. iya. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitara. Coba ulang. Ulang nggak, Pak? Ya, diulang lagi. Iza ja'alahu naran qala atuni Iya, bagus. qala atuni ufrig alaihi kittara. Qitara. Bagus. Ya, ingkanat. In kanat illa sayhatan wahidah Ya, wahidatan. fa idzahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Kemudian Yauma yarawnaha lam iya, yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. au duhaha, ha kecil sama ha gede ya. Oh, iya, Pak.
Yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Kemudian fa inna lahu ma'isyatan dongkaw wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini tanda-tanda wakaf ya. Kapan kita harus berhenti, kapan kita tidak boleh berhenti, kapan kita boleh memilih, boleh berhenti, boleh tidak. Mim wakaf mutlak berhenti. Qaf lam ya lebih utama berhenti. Titik 3 boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kemudian jim boleh berhenti, boleh enggak. Lam alif adamul waqaf, tidak boleh berhenti. Kalau terpaksa berhenti harus pulang. Shad lamnya al-waslu aula disambung lebih utama. Enggak disambung enggak apa-apa. Ya, boleh. Ini belajar penerapan tanda wakaf. Silakan. Jadi ini di mim ini berhenti ya Pak? Iya, kalau ini kan mutlak berhenti. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum. Kemudian. Yauma la ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yad'ud da'i. Yauma yad'ud masuk. Yauma Yad'ud. yad'ud da'i ila segera. Yauma yad'ud da'i ila. Danya panjang. Danya Oh. panjang. Yauma yad'ud da'i ila. Daknya panjang. Oh, daknya panjang ya, Pak. Panjang kan matobi itu. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Kemudian yang ini. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Jim boleh berhenti, boleh enggak. Kalau berhenti enggak usah ngulang. Innahu. Langsung ya, Pak. Langsung aja. Innahu hakimun. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Yang ini. Lagi ya, Pak. Terus apa, Mai? Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Luk, kokolah kan? Ulang. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Yakhluq. Kemudian. Afala tazakkarun. Afala tadhakkarun. Kemudian. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Innaha. Ini tanda wakaf. Ya. Harus ngulang. Ada mul wakaf. Ya. Illa mura'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kalau nggak paksa berhenti di sini harus ngulang ya. Kemudian. Iya, Pak.
Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Iya, itu boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya ya. Ya, Pak. Zalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di situ, tapi tidak boleh berhenti di fi. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kemudian, Ya, Pak. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. watrukil bahra rahwa. Boleh berhenti, tapi disambung lebih utama ya. Innahum jundum mughraqun. Kalau berhenti di sini nggak usah ngulang, tapi disambung lebih utama. Iya, Begitu. Yuk, satu lagi ya. Udah pinter dah. Alhamdulillah. iya, Pak. Yuk, selambar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Jadi ini harus ulang ya, Pak? Iya, itu ada mulaqab. Berarti minimal dari al-malaikatu atau dari thayyibin bisa. Thayyibina yaquluna salam. Iya. Jadi kalau terpaksa berhenti di situ harus ngulang. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Kalau kuat berhenti di sini, tapi nanti ulang dari al malaikah atau dari thayyibin ya. Kemudian Ya, ini berhenti lebih utama. Ini boleh berhenti, boleh enggak. Yuk silahkan. mata'un qalilan summa ma'wahum jahannam. Hanya gede ya. Jahannam. Coba lagi. Mata'un qalilun mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Mata'un qalil. Kali ini al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Tapi nggak berhenti nggak apa-apa. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian qala. Qala antum syarrum. Syarrul. Qala antum syarrum makana. Iya, kemudian Allah. Wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Yang seperti Anda tadi baca berhenti di sini boleh, nggak usah ngulang. Disambung juga lebih utama. Karena ini al-waslu aula, disambung lebih utama. Nggak disambung nggak apa-apa. Yuk, inna wa'dallah. Inna wa'dallahi haqqun. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Iya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kemudian Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minah. iya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minah. Kemudian
iza sawa baina sadafaini qalang fuhu. Hatta idza sawa baina sadafaini qalang fuhu. Bagus ini. Iyamsakum karhum faqad asal qauma karhum itu. Iyamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhum misluh. Kemudian Sampai ulang ya. Untung mau berakhir ya, udah mau habis, internetnya nggak bersahabat. Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Coba lagi bisa suaranya? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Bagus. Diulang-ulang ya, udah hebat. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.